Žele li libanonski civili mir s Izraelom? Pa nova anketa iz Libanona stavlja u fokus ovo vrlo osjetljivo pitanje, a rezultati pokazuju da je zemlja duboko podijeljena po vjerskim linijama. Prema anketi, velika većina druza, maronitskih kršćana i pravoslavnih kršćana kaže da bi podržali mirovni sporazum s Izraelom, uz vrlo tjesnu većinu sunita. Ali među šiitskim ispitanicima protivljenje je gotovo potpuno, s više od 9 od 10 koji tu ideju u potpunosti odbacuju. Nalazi naglašavaju koliko je politički i sigurnosni krajolik Libanona i dalje usko povezan s regionalnim sukobima. Posebno utjecaj šiitske terorističke skupine Hezbollah i šireg saveza koji podržava Iran. Čak i dok se čini da su dijelovi libanonskog društva sve otvoreniji prema ideji normalizacije. Sada nam se pridružuje Marijam Younes. Ona je izraelsko-libanonska zagovornica mira. Što mislite, što nam ovi brojevi govore o tome kako se stavovi prema Izraelu mijenjaju ili ne mijenjaju unutar Libanona? Mislite li da oni odražavaju stvarno stanje na terenu? Da, naravno. Očekivali smo ovakve brojke jer su očito kršćani i druzi već prije surađivali s Izraelom. Dakle, očito željeti mir s Izraelom nije nešto što im je strano u razmišljanju. Iako su druzi kroz godine bili vrlo panarapski nastrojeni. Mislim da su u nekom trenutku kada su vidjeli situaciju u Suidi i kako je Izrael uskočio da pomogne, to kod njih stvorilo određeni način razmišljanja o Izraelu kao zaštitniku manjina i slično. Također postoji strah od ekstremizama, poput islamističkog ekstremizma, čak i unutar druza. Kršćani su naravno već surađivali s Izraelom, oni žele mir, oni žele prosperitet. Suniti možemo vidjeti još od Abrahamovih sporazuma da se suniti priklanjaju većini sunitskog sveta, naravno sa Saudijskom Arabijom i tako dalje. Ali oni su također vrlo protiv Irana, protiv Hezbolaha. Dakle, ima smisla da su podijeljeni pola-pola jer očito većina njih još uvijek ne može ili mnogi od njih još uvijek ne mogu odbaciti ideju da je Izrael, znate, okupatorska sila i tako dalje. Šiitima očito mir s Izraelom znači poraz. To znači kao da priznaju da je Hezbollah izgubio i znate, mir s Izraelom nije dio njihove ideologije. Dakle da, ovi brojevi doslovno ukazuju na složenost libanonskog stanovništva. Tako je. Znate, zanima me čuti vaše mišljenje. Mislite li da postoji realna šansa za mir s Izraelom, s obzirom na ovo ogromno protivljenje koje vidimo među šiitskim zajednicama? I upravo to što ste rekli, ovo opće mišljenje da je Izrael okupatorska sila, izvan, znate, šire slike problema s Hezbolahom. Da, 100%. Gledajte, nikada nismo vidjeli ovako snažno protivljenje, ne samo prema Hezbolahu, već i prema ideji da je Izrael jedini, znate, vrag na Bliskom istoku. I ljudi, posebno mlađe generacija, pitaju se zašto Libanon treba i dalje plaćati cijenu ovog sukoba, bliskoistočnih sukoba. Zašto bismo mi trebali biti zemlja koja prelazi iz krize u krizu, ekonomski, društveno, politički i tako dalje? Postoje glasovi koji kažu da se ne radi o ljubavi prema Izraelu ili želji za mirom s Izraelom, već više o tome da su protiv Hezbolaha i Irana, te da žele biti bliže SAD-u. Ali također vidimo da vlada i dalje funkcionira i postaje sve bliža SAD-u. I nadamo se da će SAD nastaviti svoju podršku kako bi se postigao neki dogovor. Ali svi se možemo složiti da bez razoružanja Hezbolaha nećemo imati pravi mir. Tako je. Sada, Marijam, želim te posebno pitati o jednom iskustvu koje si nedavno imala. Poznana si da govoriš na libanonskoj televiziji. To je očito nešto što je i danas ilegalno u Libanonu. Znaš, pozivanje izraelskih državljana da govore na libanonskoj televiziji. Reci nam malo više o tome zašto misliš da se to dogodilo baš sada i kako je to bilo iskustvo u smislu interakcija koje si imala s onima koji su te intervjuirali i zašto misliš da su bili spremni pozvati tebe? Prvo ću reći da je to apsolutno dio
pokreta koji se trenutno događa u Libanonu, rušenja tabua i otvaranja slučajeva koji su godinama bili zatvoreni. I to samo pokazuje kako javno mnjenje djeluje i koliko je Hezbolah slab. Da bi ti novinari prije su se bojali čak i izgovoriti nešto što Hezbolah ne bi odobrio jer bi doslovno ubijeni. Znate, Hezbolah bi ih digao u zrak. Dakle, vidjeti, ovo pokazuje koliko su Libanonci očajni da sruše tabue, da ju prostor novim glasovima i naravno da iznesu našu priču južno-libanonske vojske u prvi plan. Jer trenutno se u Libanonu događa promjena zakona ili donošenje novog zakona koji nam omogućuje povratak u Libanon. Ili zapravo taj zakon će nam omogućiti da više ne budemo, da nas više ne nazivaju izdajicama na neki način. Dakle, sve ovo očito govori o miru. Nas odavde, libanonske aktivistice koje iznose ovaj slučaj u prvi plan i govore o tome. I znate, stvaramo videozapise i vrlo smo aktivne po pitanju našeg slučaja. Mislim da je to ono što je dalo hrabrost ovim nevjerojatnim novinarkama koje žele ponovno srušiti tabu i iznijeti ove slučajeve u prvi plan. I time poručuju da naše glavno pitanje i naše glavne brige u Libanonu trebaju biti libanonske. Trebali bismo se baviti libanonskim pitanjima, a ne, znate, palestinskim pitanjima ili iranskim pitanjima ili stvarima koje se ne tiču libanonskog naroda. Apsolutno. Pa znate, želim vam puno zahvaliti što ste nam se pridružili, Marijam. Kao i obično, zaista je fascinantno čuti vaše mišljenje o svemu ovome.